sahabat syiar Aceh Lun yang baik-baik sekalian. Pada hari yang berbahagia ini, kami mengeksekusi pohon tertua dan terbesar di Kampung Gurugo, Gandapura Biren. Inilah sosok penebang pohon terbesar di Kampung Gurugo, pohon gelumpang, pohon yang sangat tua dan sudah berumur ratusan tahun lamanya. Ruhul Qudus Roh Alui Batin Lahi Allah Zatullah Zatullah Ilallahu Allah Zatullah Tabalik. Lahi mahu panjang pikir tadiki la ilaha illallah. Nyawang badan bakzat nutulah Kuhun Kudus Roh Alui Batin Lahi bakzat nutulah Ilallahu Allah Zatullah Lahi mahu panjang pikir tadiki la ilaha illallah. Ilallahu Allah Zat Nutulah Ruhul Qudus Roh Alui Batin Lahi Allah Zatullah Ilallahu Allah Zatullah Lahi mahu panjang pikir tadiki la ilaha illallah. Ilallahu Allah
Allah zatmu telah lahir